Video matek asida President to rule or Article 356 se karino haibasege matang do matek amatang thamjari just for keeping in knowledge. Article 356 or President rule se karino karamba condition da karamba state ta karamba matang da impose to wi masigi rule ase aduga matam kayamna masigi rule ase impose to da thambe yai state adu da amasung President rule oikrabagi tungda state adu da kari change uba phangi asini chingba. So ahan with our from Amani Kangin Bay, India the Makalahumgi emergency provision lay. Number 1 the national emergency Masi Article 352 the 9 Aduga second the president rule Masina Article 356 the 9 Aduga financial emergency was in Article 360 the detail yaure. So President rule ऐसे भारत के संविधान ना अदुगुम्बे situation अमदा पुरकी करिगुम्बे state अमदा प्रजा मियाम न select तौखिबा कोप अदो कायरकलबा मतमदा President rule ऐसे लाखिबा मतमदा ngसाइगी प्रजा न सेम किबा सरकार अदो लौथोखरगनी अदुगा लैबाकी राष्ट्रपति की थ्रू दा central कोप की indirect rule चतनखिगनी President rule asipu state emergency natraga constitutional emergency haina sukhangne Article 356 की मतुंग इन्ना state amata condition ani the President rule imposed to be ahan bada karigumpa state की सरकार अदो constitution की provision की मतुंग इन्ना थबक तौरक ट्रबा amadi state अदु के law and order फलक ट्रबा अदु अबति राज्यपाल के advice तगी मफम दुदा President ना President rule imposed to be Natraga Karikumpa state go up Aduna Central Napirak order sing Matungin chat Nahan but a feller Wirakaba Maduki situation out the su President rule as Paman Bayai. Barat ki Sangsat Tagi approval Pangbo Pawda. President ki rule as say any state that Tataruk Pawchat Yai. Assume the Tataruk Taruk Tone extend or a maximum 3 years for the Sangdol Han Bayai. Barat ki constitution ki 356 article asigi provision ki matung ina president ki rule se thataruk hena thamdori se aduguma matam dani inter country da emergency law khraba matam da natraga election commission na state adu da election to hon bagi ready tripatar gati Bharat 1950 dagi hodura 2018 phawda 125 time president rule tongan state singda Pangthokre 1951 da ahan boina Punjab the president rule imposed togi aduga ngasi faw the Chhattisgarh amati Telangana anibak sidda president rule hojipau thamdri president rule as president aduna at any time low talk patok talk pangami masigi damakta mana sangsat tagi permission lo gi darkar oidi karigum state amata president rule puraklabati state adugi condition kari oi ahan bada president rule oibaga state adugi chief minister na chingba council of minister dissolve tawkragani minister of state Hai bati state adugi Bidhan Sabha se dissolve oikragani audagi state adugi thabak rule punamak president ki khutta chat kragani audagi rajyapal na president ki mingda state adu ki sasan ase ran tawgan masiga loina president na masi masul authopanga mi hairi madudi state amagi sakti power sing bharat ke sangsat ta sinnare amasung sangsat na madu apply tawbayai masiga loina state adugi budget ama mase pass tawbagi responsibility su bharat ke assembly da manti sangsat ta chatki masiga iroina na bharat ke sangsat na traga assembly aduna president rule chat na be state aduda anoba law sembagi power su president ta sinar payai loina na president rule chat na be state adugi mathakta central da puri ba sarkar adugi indirect sasan oiki power oiki masigi maram chirani masi debate ki chaur maram oituna lakli se maram de masigi power as use toraga central da pali सरकार अतुना स्टेट लई पमा के अगेंस्ट पार्टी बनम थब याइसिनी तौबगी दि भारत के संविधान न केंद्र सरकार दा मासी के पावर असे सिन्नबगी मरमदी भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ngak न थंबगी नि हाइरि अदुबु सेंट्रल गवर्नमेंट न लान न पावर असे यूज तो बसु यावी हाइनै सो मसी सिंग असिनी स्टेट अमदा करिकुम पा प्रेसिडेंट रूल चटना के बतारगदी लाकदोरी पचेंज असे